ngasi ayu phongkiba tongan manipuri sifongsingdigi amasum thokiba thawdo wathokingdigi maru oibe I pausing khongasaraga manipur top channel gi makedigi myamda thamjagi ahanbada BJP gi phiral yungba imung ama nongmai kaptuna landaramle handaki mikhal asida wangjing tentha AC da Congress party gi mirep oigani haina thaurangliba miyo amana lusingba thang ten paiba miyo khutpu amana BJP gi phiral yungba imung amada sanglaklaga yunggi akoibada numai kapa yauna yunggi miyo sing phuduna attack tawramle hari BJP gi imungda landabadu da lusingbani hariba INC gi intending candidate adugi mamingna usam manglem apokpa gopi kawi kairem bikhok awang laikai degini aduga makoina attack tawriba BJP bu support tawba imung aduna phizam dayananda apokpa khomdon kawi kairem bikhok mamang laikai degini thawdu adugi matangda victim oiriba phizam dayanandana Thawal police station na pishin gi bu wakat chirol ambagi matung ina haidibadi thasi gi taruki numidang pung tara makhairom tabada intending candidate usam manglem na lusingba khutpu mana khutami sibiya ba thang ten paidno laglaga dayananda masagi yumda yungliba BJP gi firal fuktatpa yum kai thugairamba amasum yumgi gari thugairamba tana yumgi ahallaman singda khut thaduna phubu sebi kya tobiram khi amadi yumgi akoibada nungmai round kya kaptholam khiyari wakat chirol dugi matungina usam manglemna lusinglaga lakhiba miyoising adudi hidang mayum Dake Sharma say Kungatre Apokpa Binoy, Sarangthem, Noren say Kuntra Gamanga Apokpa Ibuyai, Toksom, Sode say Kuntra Apokpa, Siamdas, Silabum, Zoyson, say Kungunipan, Maki Mayamba, Anan Apokpa, Ragu, Laishram Michael say Kuntragamata Apokpa Lakidraba, Zadu, Usam Boynau say Kuntraganito Apokpa Lakidraba, Nande, Laishram Heman say Kuntra, say Yankagamari Apokpa Lakidraba, Donjao. Usam Tomba say kun apokpa Vishwarup Laishram Surjit say nifugamanga apokpa Aboyai amasum usam amuzau say kuntragamanga apokpa Bireni Makoi Taraga Matui Maksu Kairembi Koktagi ne Hari Hariba Muising Sina Puba say Bamade Nungmaina Aki Akang Pirak Pasina Maram Moiraga Ningtam the Hingba Akiba Pukle Maram Sadana Aki Akang Piriba Muising Sigmatata Ainguba Sapsabi Exan Lokat Bio Hainasu victim Phizam Dayandana Thawal PS da Pishin Kipu Wakat Chirol Sinapali Amaramda Usam Manglengi Apokpi Usam Ibesa Say Yankaigatret Mapuroba Gopinsu Kairem Bikhok Awang Laikai Digi Ketrimayu Bilasini Mapureba Sasi Sandra Kobi Nupi Amabu Mikhal Gamari Lainaba Man Bamonda Ngarang Yum Sakisa Numiki Ayukpung Taram to Makai Tabada Kairem Bikhok Awang Laikai Sabul Lampakta Saitup Ama Pairaga Tamtina Purapadigi Kok Amasum Lengbanda Sok Lehari Thawdo Dugi Matangasu Morale Bising Pabinaba victim Nupi Esigi Masa Nupana Thawal Pis the Wakachirol Ama Pishin Krihari Mara sida wangjing tentha AC manung sana leiba kaidem bikhok mamang laikaida bot kamari leinana yum thugairamle mi furamle haiduna yum pham yaudu wafam sing phungdoktuna lamna masigi naha oidiba candidate usam manglembu mingsa thina bohonarapa si lebak thibani haina maira paibi singna paumi singna phungdorakli ngasi kaidem bikhokta paumi singa unaba amada laishram sangita kobi maira paibi amana Naha Oriba Lamdamasigi, Miyamgi Tabak Tauzagi, Haiduna Tolakliba Usam Manglemgi, Tabak Toram Singda, Yang Sinduna candidate ki, Mamana mi Pui Haibana Simba Aran Mayumpam Yaudu Wapam Ama, Sandoktuna Lamdamasida, Apik Paras Neti Taurakli Angak Papawi. Wangjing Tenta Kendra Sida, Kanana Karama Party workers in a Gunda Tabunamadi, Karama Party workers in a Nomai Pai Bano Haibisidi, Miyam Nehe and a Kangarabu Wapamni. Board Kamari Lenana, Makoi Masil, Nomai Kapsinaraga, Garit Hugairaga, Lana Sandotuna Atopa candidate Singi, Mingsa Tina Bohona Vigitaba Sidi, Rasnitiki Kongsata, Anoba Amanati, Masigumba Apik Rasniti Sidi, Angang, Masana Fauba, Kangarabangactani have a wapam, Tam Kiana Pauks in the reportory. Makasa Tarapoina Topamaruba Paukra Mamna Tamzage, Senyam Tadaraga Same Kiba traffic signal light sing Yaki Dabasai any Farakle. Miyamgi Satok Sasinda Hiena Kudong Sahanaba Pandam, no Madapung Pungamari Matok Honanaba, Lupa Lakaya Marum Tadaduna Impal City Manung the Semgat Kiba, traffic signal light sing Amukasu Matok Tobu Yakidaba, Sahi Anirom Farakle, Watok Lantokya,
थोखरबा फावबदसु मपुंग फाना चलाइबा याबा ट्रैफिक सिग्नल लाइट लेंगा असिना थंबा ngamdri gari sinbagi sang lep leitana hengalagliba imphal shahar traffic control tawbada mateng oinanaba haiduna saukhatpa leibak singda thambagum state asida su traffic signal light lehananaba hawkiba kumja english ngani ga mangada matamadugi lenga na lupa crore amaga lakh maudraga humdoiga lising humdraga manga kaithaduna siemba horaktuna kumja english ngani ga taraga mathuida mapung phana salaiba horaki adubu sahi kharakak salairamna batungda makha tana salaiba ngamdana matam sangna leptuna lairaki sahi taret hena traffic signal lighting sing asi mathau toba lepdura batungda BJP na lusing balenga asi lakpadagi nauna senthang kaithaduna traffic signal lighting sema horaki lighting sema gi thaba asi Hyderabad ki Sun Technology Private Limited ta sinaduna kumja English ngani ga taraga tareta gina taraga ni pan CM Banglo mamang nitya pat chuthe Kangla gi nungsup thangba suthe Kaisampat Junction Kwakaithel Junction Singjamai Khuyathong Khongnang ani karak singba mafam sing asida matam khara salaiba horomki adumainama ngasidagi sahi ani rongi mamangdagi hairiba traffic light sing asi mathau toba leptuna lairakibani mawangi lengak matamna traffic light sing thamnabagi kaitharakwa sanpham sing lana sijinai habigi maralda haujuk paliba lengasna inquiry committee am semduna thigatpaga loinana PWD gi electrical division gi engineer ani thabaktagi suspend tawkiba phawba laikhrabani haina pausna makhatana phongdorakli tentangna source sangatanga mayamla thamjaramge positivity gi sangsa da tu da hantharaklagadi school hangani chief minister sahi mari da paikhatkiba thabak singi white paper puthokani state asida covid ki phibam sada ani fawbagi sangda hantharaklabadi school sing hangdokna ba khanagani haukiba sahi mari makhai sida lengangna tawkiba state asigi sakha thorangi thabak sing utpa white paper ama puthokani sahi mari asida manipur da ingtha tap thaba phibam ama lakhanduna academic atmosphere da phibam fagat halakpadagi apapa mahiroi kya puthokpa ngamle haina chief minister nongthomam birena phongdokre haina su pausna phongdurakli amaromda atopa pawmana lupa crore kunga mathoirom gi drak far hari IGAR South ki miyang makhada sandel battalion Assam Rifles na Indo Myanmar border gi Gampazol village ta thibu humba sathabada jungle da lotuna thamlamba lupa crore kunga mathoirom gi oigadaba heroin kilogram 5.2 fagat pangamle phagalaba heroin adu narcotic control bureau Imphal sina khreso hari amaromda Fawaksaw Ithai Police Station amadi Bisnupur Police Station gi apun matim na miyo ani malem gi kaithil lupa lakh humdragani thoi rom gi oigadabe heroin powder gram samriga kuntraga konana ngarang ayuk pung tareka makhai rom taba matamda Imphal Susampur lambi gi fare haina phongdurakli police gi pauna hai pharaba miyo ani edudi Kokta Khuman ward number 4 digi MD Atabur Konthamayum sai kuntraga manga apokpa Kasmal Ali Amadi Kwakta Sebra Ward number 1 digi MD Abdul Rahman Sangom Yumpham Sai Kuntragom de Apok Lekidraba MD Naha Ibothemni Makhui Anina Thorakpa Maruti Swift car registration number MN02C0254 asi khamlaga sek tawbada sapon cap kuntra da hape heroin powder gram samdika kuntra du yoramba thengnabadigi phabani pharaba mi ani adu makhoi digi fanglaba heroin powder aduga konana moirang police station na sinakre haina spouse na makhata na pali atopa pawmana Myanmar masa mari fare hari Nomanini gi mamangda sasinaba Aadhaar card pairaga Manipur da sangnaba hotnarama Myanmar masa kungamari Assam Rifles na fahraba matung ngasisu more check post mari fare pausina hai Myanmar masa sing sasinaba Aadhaar card pairaga Manipur da sangnaba toina hotnari haiba khangba ngamadagi more police station gi teamna section na senaduna leiringaida MST bus da tongnaga ngasi sangnaba hotnarama miyoi mari singnabadagi verify chataki miyoi mari edu sasinaba Aadhaar card paiba Myanmar masa oiramadigi police team aduna phabani pharaba miyoi mari edu nupi ahum amadi nupa amani makhoisting adugi mathakta case ama more police station na case ama lokhatle haina supausna pali atopa pawmana BJP gi khwaidigi naknaba lamba NPP oiraklaba yari langpulakpam Jayanta Kumar
कुमजा इंग लिसिंग अनिगा कुनगनिथोय द पांगथोकदोरिबा तरागनिथोय सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिखल असिदा बीजेपी की ख्वाइदगी नकनबा लंबा असि कांग्रेस ओइगनी हाइना पन्नरंबदु हौजिक ओइरकलिबा पॉलिटिकल के अहोंबसिना एनपीपी ना ओइरकलबसु याय हाइना नेशनल पीपल पार्टी की वर्किंग प्रेसिडेंट लापोलापम जयंत कुमार ना फोंदोखरे वार्ड नंबर 9 डेवलपमेंट कमिटी सिंधुना खोइराकपम लेखाइदा पांगथोप एनपीपी की पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस दा वा nganglदुना एल जयंत कुमार हाय एनपीपी एसी अवांग नोंपोक स्टेट सिंग दा लेरिबा पॉलिटिकल पार्टी सिंगी मनुंगदा अमाखक्ता ngaireba पॉलिटिकल पार्टी अम ओइरिबनी हौजिक मणिपुर पॉलिटिकल पार्टी अम ओइना मियामना खंगनरिबसि बीजेपी कांग्रेस एनपीपी अमदी एनपीएफ असि खक्तमक ngaisilakle अतै पार्टी क्या लेरबसु खंगनबा वासिनरकले कांग्रेस असि बीजेपी की ख्वाइदगी नकनबा लंबा अमा लाकदोरिबा मिखल असिदा ओइगनी हाइना पन्नरंबदु पार्टी असिगी प्रेसिडेंट गोविदास कोंथौजमना पार्टी थादोकलगा बीजेपी दा यावखिबा असिना कांग्रेस मनुंगदा मस्जिद मकाई तरकपदगी फिबम अमा लाखिबसिना पार्टी असि मराई साइ थरकपगुमना मियामना लौनरी ओइरगलिबा पॉलिटिकल फिबम असिदा एनपीपी की मरुएबसि नोमनोमगी हिनगलगली अमसुम मसि पार्टी असिगी ओइनदी फिबम फगलकलिबनी स्टेट असिदा पॉलिटिकल पार्टी अमता फिबम यामना फाबो ओइदि अदुबो फिबम मफम अमदि मतम असि येंगदबा यादबगी फिबम अमदा लाखली एनपीपी असि अवांग नोंपोक अमदि मणिपुर दा लेबा पॉलिटिकल पार्टी अमा ओइना कुपना नैनबा ताइ लमदम असिगी इशू सिंग अखोइना खंगना थेंगनबा मथौ ताइ लमदम सोशल इशू कया असि अखोइना पुन्ना थेंगनमिनबा संगे लाकदोरिबा मिखल असिदा एनपीपी ना एमएलए तरागा मंगादगी तादना कागनी हाइना लवी करिगुमद लाइबक फरबदी मधुदगी हेना कादुना एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नकना फंगलकपसु यारिबनी हौजिक लैदिबा पॉलिटिकल फिबम असिदा कांग्रेसना खरा हाई थरकपदा एनपीपी की थाक असि वांखलकलिबनी मागना हाई कैसामथोंग एसी की मियामना मियेंग असिदा मिहुत थागतपिबा संगे मिहुत मियामगी मरकता माय पांगना थबक तौबा विजन अमगी मखादा थबक तौदुना सांगसिनबगी तंगाय फदबा लैरि खुनाय असिगिदमक एमएलए अमा ओइना तंगाय फदबसिंग अदु येंगसिनदुना होटनरी मियामगिदमक कम्युनिटी हॉल सारी संगाद्रिङै अदुबु कम्युनिटी हॉल अदुदा मिखलगी वा ngansilamba सिसु करिगुंबा काना नोकनिंबा फावी अदुबु मदुदा अथिंबा थमदे हाना खुनाइगी ओइना तौगदबा थबकसिंग अयाम्बा लोइसिलकले हौजिक्ति लनाइगी ओइना युमथोंगी अवाटपसिंग येंगसिनबगी तंगाय फदबा लै मियामदा पोट यामना येनबा ngamjadabadi aihak leijadabagi tawbani adubu thamoi pithokpadi aihak ngamgani haki thauramadu da npp gi vice president hais bikramjit general secretary administration rusial haisnam hanagi imc gi mayor s sunil imc gi hanagi councillor cs joinising lusingba kyasu sarya kiena pausna makhatana pali मखासा थरकपोइना तेंतकना पाव खरा थमजगे स्टेट सिगी वांगबदा थोकपा पाव मोइना लौमी सिंगरीना तखिबगी मरान सिरिबा मिनिस्टर की मसानपा पुलिसना कोखटखरे उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खेरी दा लौमी सिंग हाटखिबगी मरान सिरिबा यूनियन मिनिस्टर की मसानपा आशीष मिश्रा वांगपंग सथनबगी दमा कोखटखरे हाइना यूपी पुलिसना फोंदोखरे केस असिदा सेनबसिंग फाबा मसुम थबक लौखटपगी मतंगदा उत्तर प्रदेश दा सुप्रीम कोर्ट ना हंगलखिबदगी खोंथांग असि लौखलखिबने यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अजय मिश्रा की मसानुपा आशीष मिश्रा बु वांगपोंग सथनबा पुलिसना थबक पाइखलखिबसि मसिना हानबने माक हौजिक फानबा थिरी माक की मथक्ता निंथौकाबा नुमिता एफआईआर अमा रजिस्टर तौखरे मियाद अदुगी मतंगदा थबक लौखतबदगी अवांगबा थाकी मियोय ओइरिबा सेनबा मिसा अदुबु पुलिसना कनखतुना थमले हाइना ओपोजिशन मरान सिरखरे आशीष मिश्रा दा कौखट चेसिंग थोखरे अमसुम ओइथोकपा यारिबा मखै थुना वहांगपंग तौनबगिदमा लाकनबा मौना खंगनखरे अमसुम माकी मथक्ता मखाताबा थबकसिंग चथगने हाइना लखनऊ जोन की इंस्पेक्टर जनरल लक्ष्मी सिंहाना हाइकी हाइना पाउसनसु मखाताना पले अतोपा पाव अमना महिरोय रेप तौखिबगिदमे ओजा अमा जेल सही कुन सेरा पिखरे राजस्थान इंग्लिश तराग मपन माकी स्कूल की तरासुब क्लास की महिरोय अमा रेप तौखिबगिदमा पोक्सो कोर्ट जज अमन मसागी सही यांखैग तरुक सुरबा गवर्नमेंट स्कूल ओजा अमाबु जेल सही कुनगी सैराक पिखरे पोक्सो कोर्ट जज हनुमान प्रसादना कन्बिक अदुदा लुपा लिसिंग मरिगा 7 की फाइन अमसु तौखि
Janawari ing lising aniga taraga mapana school gi khongsat amagi manungda oza aduna ahanbada nupi masa adubu molest tawki khongsat adugi matungda nupi masa adu oza adugi mayumda thinbigi haiduna thinki aduga lambida mahakpur rep tawki madugi matungda oza aduna nupi masa adubu makha tana molest amasum rep taw sataki madugi matung nupi masa aduna March ing lising aniga taraga mapana oza adugi mayukta case ma thangalaki oza adu pokso ek adugi makhada case lokhat ki amasum hiramaduda ahanba thizilaba matungda faki matamadudagi mahak jail thamlaki case asigi wayel satharakpada yamdrabada sakhi taraga mathogi jawan lokhi hainasu pawsna phongdorakli atopa paw manamo ECI na Manipur gi DEO singa mi phampang thokre polling station singna konba mafam singdagi nongmai sing matam sana khomga na ba pawtak pirakle March taraga mapan English singaniga kungani thoi phawgi manungda soidana pangthok kadoriba taraga ni thoi suba Manipur State Assembly election 2022 gi mangoinana lokhatpham thokpa thabak thoram sing lokhatnabagi matangda Election Commission of India ECI na ngasi video conferencing gi khuthangda Manipur gi district punamaki district election officer DEO singagi oiba mipham ama pangthokhibaga loinana mikhal pangthok kadoriba Manipur gi assembly segment singi manungda lairiba polling station singna konba mafam singdagi nongmai sing matam sana khomgatnaba pawtak pirakre Manipur gi anauba mikhalga mari lainaba ngasi gi mifam aduda chief electoral officer CEO Manipur gi office ki mari lainaba officer singsu sarugyaki video conferencing gi khuthangna pangthokiba mifam aduda ECI gi deputy election commissioner Nitesh na pangthok adoriba mikhalasi gi thabak thoram sing amasum housing state asida satharagliba special summary revision gi matangam loinana mikhalasi bu mai pakna pangthok pangamnana bagidama DEO singna lawgadaba thodang singi matangna khananai nakhi ngasi gi mifamna khanakhiba atopa agenda singi manungda electoral roll sing amasum electors photo identity card ETIC ga mari lainaba issue sing semdok sadokpa polling station sing rationalization tauba human resource BHM amasum BH page sing seasonabagi training election manpower gi training election material law and order gi phibam amasum kumja English singani ge taraga tereta pangthokiba taraga mathoi subu Manipur gi legislative assembly gi mikalda district singda laikiba akaknaba issue sing sai taraga nipan gi kun gi mathoi phawgi manungda leiba miyoi singbu electoral roll da ming sanabagi matang na singba yauki mifam asida saruk yakiba DEO singna pangthok kadoriba Manipur Legislative Assembly gi mikhal 2022 gi dama lokhat phamthokpa thabak sing pangthokpada thengnabi issue amasum award apa singi matang na su phongdoki DEO singi wafam sing taraba matungda ECI gi maiki digi Manipur gi mikhal asi ningthijana pangthoknabagi dama piba yaba kham thengba mateng amasung assistance pigani haibagi thajabasu phongdorakhi makhasa tharak poina to papawamana NSN IM team na interlocutor unakhre khwaidagi noba report ki matung ina NSN IM gi naga negotiating team New Delhi da thungkhibaga loinana makhoina naga pisto ki interlocutor AK Mishra ga unakhre pisto aduga mari lainana NNPG singi working group su New Delhi da lai mamangi interlocutor RN Ravi ga mot manaraktabadagi sai ani lepluraba matungda pistok amuk hana makhasa tharakliba sina Nagaland gi miyamda matam sanglaba isu wasi thuna waroisin puraklagani haiba thajaba ponki kumja English singani ga taragani thoigi Christmas mamang nakal ani na yanaba solution ama puraktuna pistok asibu lusinba haibasi Naga singi apamani haina su phongdorakli English singani ga kunga mathoi haigaduba oiramduba male printing mistake male duga makhasa tharakpoina to pamaruiba pawkhraga memna pijage Jagannath Temple manakta car khamjinba MLA fine tokre Puri gi Jagannath Temple ga naknaba no park zone amada car khamjinba gi damak Biju Janata Dal BJD gi MLA ama oiriba Zomakes Rai Lupali singani fine tokre Police force singi matung ina Rai gi gari edu yumsakai sanumita Jagannath Temple ki manakta khamramani no parking zone da khamliba car adugi video ama social media da viral loiki amasum violation adugi paw fanglaba matungda Puri police na sagol sanumita Rai bu lupa lisingani fine tauki
ट्रैफिक रूल्सिंग थुगाइबा अमसुम नो पार्किंग जोन गरी पार्क तौबगिदमा रायगी मिंगदा लुपा लिसिंग अनिगी ई चालान अमा इशू तौखी हाइना ट्रैफिक इंस्पेक्टर दिलीप दलना फोंदोखी अमरमदा एमएलए रायना फोंदोकपदा कार अदु पार्क तौखिबा मतमदा महा गरी अदुदा तोंखिदे टेम्पल अदुदगी अबादा लौनबा महाकी ड्राइवर कार अदु पुखिबने अदुमेनमा पुलिस कार अदु टेम्पल मनाक्ता खमहनबदा मार्क्स मफमदुदा लाखी हाइना पल्ली अमरमदना असीबेगी मिंगदा पुलिसी इशू तौदुना सेल लाथोलंबा LIC एजेंट फारे हौकिबे सही खरा सिदा लुपा करोड़ अमगा लाख मार्फुगा मथोई हेनगदब सीबेगी क्लेम सिंग नमथाक तौदुना लथोकपेगी मरालदा LIC की एजेंट अमा ओडिशा पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ना फारे है सगोल सनमिता ऑफिशियल अमन फोंदोरकली लाइखिद्रब मियोई सिंगी नोमिनी सिंगा लाउतुनदुना काबिराज बेहराना LIC की ब्रांच ऑफिस खोरदादगी सेनफम सिंग अदु नमथाक तौदुना लाउथोखिबनी माकुमजा इंग्लिश सिंग अनिगा अहुमदगी एजेंट ओइरखी इंग्लिश सिंग अनिगा तरागा हुमदोइदगिना तरागा मपनगा मनुंगा बेहेरेदा असीब मियोई मरिगी मिंगदा LIC की पुलिसी कुनगुमदोइ लाथोकपा ngamki मांगना नमथाक तौदुना मियोई सिंग अदु हिंगलिबा सिंग ओइना उटखि अमसुम पुलिसी सिंग अदु लौरबा मतुंग सही अहुमगा मंगा लेरगा बेहेराना इंश्योरेंस याव मियोई सिंगी मिंगदा फेक डेथ सर्टिफिकेट सिंग साखी हाइना EOW ना स्टेटमेंट अमदा फोंदोरकली सेमजिन साजिनबा डेथ सर्टिफिकेट सिंग अदु सिजिनदुना मांगना LIC की ऑफिस दा नोमिनी सिंगी फेवर्ड डेथ क्लेम सिंग अप्लाई तौखी अमसुम पुलिसी कुनगुहुमदोगी मयुक्ता फाइनेंशियल बेनिफिट डेथ क्लेम सिंग लौनबो होनखी इंश्योरेंस पुलिसी सिंग अदु इंश्योर तौबा सीख्रबा मियोई सिंगा सनरमखी तोइगुमसुम प्रीमियर सांग नाइना थिरमखी पुलिसी खुदिमकी सेनफम सिंग माना लुपा लाख तरागी मखा ओहेंदुना डिवीजन ऑफिस दा रिफर तौदना ब्रांच मैनेजर की फाइनेंशियल पावरना सतल तौबा यानखी हाइना पाउसिन मखाताना फोंदोरकली लोशलक तेंदक पाउ खतंग मैमना थमजगे चीफ मिनिस्टर अमसुम बिश्वजित यावरे BJP की नेशनल प्रेसिडेंट JP नड्डा पार्टी की ख्वाइदगी वांगबा बॉडी अमा ओइरिबा नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी NEC की मेंबर मार्फु खनखिबगी मनुंगदा मणिपुरदगी IPR मिनिस्टर यौरकले अदुगा परमानेंट इनवाइटी एक्स ऑफिशियो ओइना मियोई सामगा हुमद्रागा मपन खनगतपदा चीफ मिनिस्टर N Biren हाबलखरे BJP की नेशनल प्रेसिडेंट JP नड्डा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमसुम सीनियर लीडर LK अडवाणी यावना नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर मार्फु खनखिबदुगी निफुगा मरीसुबा लिस्ट मणिपुरदगी IPR मिनिस्टर बिश्वजित असी हाबलखिबनी हाइनसु पाउसिना मखाताना फोंदोरकली हौजिक ओइनदि पाउसि मतांग असे लुसिनजरगे अमसुम पाथोकसगिबदा सोइखिबा लानखिबा यावरसि मैम नंगापिगनी मतमतमगी मरुइबा ई पाउसिंग लेपतना अपडेट पिजरके हाइनसु चैनल सिगी माइकैदिगी मैम थमजरी एंड थैंक यू।